Swastiastu, Swasti Prapta, Ring Griya Agung Lingga Acala, Ring Acara Pujawali Caturmukti, Nepek Ring Rahine Budhe Umanis Pinanggal Masehi, 11 September 2024. Mebantang antuk astiti bhakti majeng ring ide Sang Hyang Widhiwase, ritat kale ngelaksana yang darmaning kahuripan, mangde acara inucap presidi memargi antar sidaning don, tursi diraris pandita nabe, lan nanak-nanak make sami nemuang kerahayuan. Titiang pinake angge griye agung, lingge acale matur nguningayang indik pujawali ring suci, sane rauh nyane nyabran nem sasih. Tegak pujawali ring, galahe sane becik puniki wantah katur me pucuk catur mukti. Ring galahe puniki taler titiang ngaturang agung angayu bagie, antuk sepengrauh iratu idedane sami. Taler titiang ngaturang rahajeng rawuh mantuk ring, pandite nabe make samilan nanak sami sane sampun medwi jati. Ida rumage suci pandite mangku, angge juru manggale dese, manggale banjar, prajuru utawi kelian dadie, pasemetonan rake rai, catur sanak bali mule, lan setios nyane sane banget kesumayang nabe. Rasa angayu bagia ida nabe rite pangane mangkin, sami sampun sidame pupul ring kewentenan griyane puniki. Ring sejeroning pakilitan angga griya sareng sami, dumogi kepungkur wekas, napi kewentenan duene sida katur, ritat kala ngemargi yang swadharma manut pemargi kesulinggihan. Dumogi griya puniki sida ajek, tur presiden eduhin nanak make sami, tur ngiring sareng-sareng ngemargiang sesana, bhakti ring kawitan lan satya ring pasemetonan. Iratu ide dane semeton sami, wantah kadi punike wasananing atur titiang, make kirang langkung, titiang nunas geng rane sinampure. Mangde iratu sami preside ngaksamayang, Om Santi 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 Om.